Arreko kopla famatuak, hain zuzen, gazte talde batek Nafarroako herri horretan 1612an kantatu eta orain berrituak haien letra duela zenbait urte artxibo honetan aurkitua ahozko herri literatura euskaldunaren ale ezinago baita. Tras estas intervenciones vamos a asistir a un estreno musical muy especial, que recrea las coplas de Arre, que se cantaron por las calles de esta localidad navarra por parte de un grupo de jóvenes en 1612, y cuyas letras, descubiertas en este archivo hace unos años, están consideradas como un magnífico ejemplo de literatura oral popular en euskera. Musika entzunaldiak 7 minutu iraunen du, eta Alina Andueza eta Ana Teietxea izanen ditu kantari, Beltzaren bikoteko kideak, Mikel Ruano, Arkaitz Ibarra eta Mikel Petrirena laguntzaile direla, txistua, gitarra, tuntuna, txirula eta salterio ayos. La composición que vamos a escuchar, de 7 minutos de duración, será cantada por Lina Andueza y Ana Teietxea, que forman el dúo Beltzaren, acompañadas por txistu, guitarra, tuntún, txirula y salterio, a cargo de Mikel Ruano, Arkaitz Ibarra y Mikel Petrirena. Lasterrean, konexua darra jolatzean, horra don Jeronimorik bere amoranten atzean. Erbia doaie lasterrean, bere amoranten atzean. Horra don Jeronimo bere auzia galdurik, Zilbetiarretera mandate errumes kaminoan barrena. Don Jeronimo obena, errumes kaminoan barrena. Erbia doaie lasterrean, konexua darra jolatzean, horra don Jeronimorik bere amoranten atzean. Erbia doaie lasterrean, bere amoranten atzean.
joan bazaio gezurran, diotik erratera hoi asko parea harturik. Don Jeronimorik tristerik, nola ez baitu mirarik, Antona Alamanekori, joan zaio konsolatzera galantik. Don Jeronimorik tristerik, Antona Alamanekori. Erbiado aie lasterrean, konexua darra jolatzean, horra Don Jeronimorik bere amoranten atzean. Erbiado aie